Dobar dan. Pozdrav svima, hvala na pitanju. Pa zapravo, ovo što je Peđa rekao o identitetskom pitanju, to je na izvjestan način ključno. Vi imate sad onako, nakon Francuske revolucije, u cijeloj Evropi suštinski stvaranje naroda u onom smislu u kojem mi danas govorimo o narodima i na bazi herderovskoj jednog jezika poslije Bečkog književnog dogovora pojavljuje se ideja da taj narod koji živi u to doba u još uvijek nepotpuno nezavisnoj, dakle nepriznatoj na Berlinskom kongresu Srbiji, Crnoj Gori, dijelovima Otomanskog carstva i dijelovima Habsburške monarhije je zapravo jedan narod. Taj narod su razdvajale religije, ali je postojala ideja da je ta jezičko jedinstvo važnije od te religiozne podjele. I tu je zapravo dugo vremena postojala samo terminološka razlika. Vi ste imali ljude koji su govorili to su sve Srbi. Imali su ljudi čak, kad Starčević kaže to su sve Hrvati, Skerlić u čuvenom eseju kaže da je Starčević zapravo Srben, da se obrnutim, što bi se reklo, predznakom. Ali u jednom momentu, kod Mladobosanaca, ako hoćeš čak i na suđenju, u transkriptu, koriste se jedan izraz koji je skoro potpuno nestao, u međuvremenu to je izraz Srbo-Hrvat. I onda riječ Jugosloven zapravo postaje na izvjestan način mogućnost da se ti identiteti izraze u jednoj dotad, uslovno rečeno, neutralnoj. Lakše je bilo reći nekom ko se osjeća, ko ne odriče se svog srpstva i hrvatstva da je Jugosloven, nego da izabere jednu od tih nominacija. Međutim, ono što se tu desila se stvar kao poslije ujedinjenja Italije, Garibaldi je navodno rekao imamo Italiju, sad trebamo da napravimo Italijane. Kod Jugoslavije se desila obrnuta stvar. Mi smo imali više Jugoslovena prije nego što je Jugoslavija napravljena. U jednoj duhovitoj opasci Stevana Pavlovića on je rekao država osnovana 1. decembra 1918. formalno se zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a suštinski je bila Kraljevina Jugoslavija. Država osnovana 1974. odnosno u temeljnoj ustanovi formalno se zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, a u stvari se trebala zvati Socijalistička Federativna Republika Srba, Hrvata, muslimana kao naroda, Crnogoraca, Makedonaca, Albanaca, Slovenaca, Mađara i ostalih. U jednom momentu i zapravo možda bi se mogla braniti teza koja je i u prethodni panel je naznačio da su Tito i kralj Aleksandar zapravo bili suštinski Jugosloveni. I ja naglašavam, profesor Đurković je imao jednu kratku intervenciju kad je rekao da se možda ključni prelom druge Jugoslavije dešavao 62. i 63. I to sad, da ne ulazim u te neke finese, to je ono zašto Dejan Jović s pravom kaže da postoje 4 Jugoslavije. Aleksandrova, Mačekova, Titova i Kardeljeva. Zapravo, zaista u prvoj fazi socijalističke Jugoslavije, od 45. do sredine 60-ih, ono što je Tito govorio da su međurepubličke granice samo žilice na mramoru koji taj mramor čini čvršćim, se u praksi dosta i provodilo. Međutim, decentralizacija koja je započela je u neku ruku dovela do potpunog premještanja moći u ruke partijskih republičkih oligarhija. Dakle, nije bilo pitanje samo što je Jugoslavija jednopartijska zemlja, nego je ona zapravo bila zbir 6 ili 8 jednopartijskih zemalja. I onda se zapravo desilo to, i to ljudi, ovi neki sigurno, koji su malo stariji i znaju, meni je malo, mislim da je u jednom momentu gospodin Kostić rekao da se pojavili nacionalizmi najprije među mladima. Ja se zapravo s tim ne slažem. Vi ste imali
upravo u najmlađoj generaciji, kad se gleda statistički, najviše ljudi koji su etnički izjašnjavali kao Jugosloveni, iako su bili obeshrabrivani u tome. Vi ste imali sastanke partijskih komiteta koji su se brinuli zašto se ljudi, onaj moment na nivou urbane kulture, pljuni, zapivaj moju Jugoslaviju i tako dalje, počinje ponovo da se javlja jugoslovenstvo odozdo, i tu bi se možda vratio na početak vašeg pitanja oko mlade Bosne. Meni se čini da je u našim narodima jugoslovenstvo uvijek bio izbor, da tako kažem, mladosti, sirotinje i emancipovanih. A uvijek su elite na izvjestan način, uslovno rečeno birokratske i političke, imale na izvjestan način antijugoslovenske stavove. I ono što mislim i dalje da je važno, o čemu možemo i danas, a i vjerovatno će cijela iduća godina biti donekle posvećena tome, sad potpuno u banalnoj varijaciji na Hegelovsku trijadu i u svu svijest, ako hoćeš, uz novinarsku provokativnost toga, problem prve Jugoslavije je bio što je bila previše srpska, a problem druge što je bila premalo srpska. I eto, to bi za početak.